ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sionga masaa 3:30 masaa ma Afrika umiloni wa sio muthenyani wa muthi ulani wa thandatu wa matukwele ma mwai wa katatu kalibu nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyeni ta wa masi wa KITAKA nolo kunengelelia Mauvoo kwa nzia ya meko ni Sharon Ndinda ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie. Ala tukumbanesie ni vamwe na Seneta wa kaunti ya Makueni Dan Manzo na muyumbe wa Yata Robert Basili kutula muti serikali kwa kuvinyia mwenendi. Muyumbe wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu kovosia ala etu elemesikiwa kuthiwa manaita viweni andumamu sina kumatoa nyumbani ya kusuvia siana. Udhu ya aimi ya mivilani alama imaki dekani chaka nyonyo kweka ila serikali imetani na hivi kuma masaku alama viduki ya meundayo. Na magavana meenda ilo viasi ya serikali isi ya kaunti ila itumeka ameviani ya serikali ya katema newenika na kwa ilanja maendeyo. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi tukwatianie kwesila mutandao wa Facebook ni Mutongo TV unitunengeoni waku yolo wa Mauvoo maitoki weyoni cha umundi. Seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzo ni watu la muti serikali nene kwa kuvinye ya NND kiukwati na munoiti na wambunge ya kati kubetukidhia muswada wa waki wa nyumba siya serikali ya iweta mota Senate majivi tukidhia muswada usu mbungeni ta Senate kumana na kiu ni waumia weta no kula kwa NND ilembetani ya ukamba kosa kula kwa wingeni kana kusa kwa ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka usakwa nini munene wa mwaka wangili ile miongoli na Mwanza uneni wake ni wakwa chombo ni muyumbe wa kiliumbunge cha Yata Robert Basil ula waweta kanave na vata wa chama cha ODM kukwata mbao Kalonzo usakwa nini usu kwa kwethi wa Kalonzo nukwati teraila mbao kilungu cha mavinda atatu ndongo isi anena ki mathikoni muthani wa ulawa muyumbe wa Yata Charles Kilonzo mathiko alama atoiwa kisioni cha Kaliambeo ikombe Yata kauntini ya Masako livoti yake Ben Musao. Daniel Kitonga Manzo na ulani wa seneta wa kaunti ya Makueni aineni ya isioni siya Yata ni watu la mote serikali nene ni kuondoa kuvinyi ya mwene ndhiki ukwati kwisila kuongeleka kwa ngalama ya mekalile na monomonoiti na wambunge ya kateku vitu kithia muswanda wa waki wa nyumba ya serikali aiweta mota Senate maivi tukithia muswanda usu mbungeni ya Senate. Wewe ya mundu wa boda boda nana mundu ronga ukue mundu maisha momia wewe amba mundu akaina maa na hivi ya mundu la winza alebu kama kuna kibarua ndakuletea kibarua mundu lo munenga yosu ndevo undu wetu abandite kwa undu twaizia na muno nyamwe yambio obiru kwa chapina National Assembly. Mbunge ni ngwata mateka ndipo ezu yoka Senate twaije teitwa ivya haraka na tunangana muno na serikali ino twaije ndo public participation kila county itagwa inyo maiga kwa na kiwanza kiva nuno matingwa ona ilowi nyumba ile ziende yakwa kwa ile ziambigwa ni huru na yuwe mundu wende wokotewa ni bo mbesa na kwa ni ngumya na twaumia pesa ili ondano ndo kotina isu endo mume yao kabita twaumia pesa nyumba ya kwa yele taunengwe mundu lote na nyumba hizo kaitweka ni ya utewa na itewa pesa mbingi uketha namba kumewa bena vita kwa Rwanda program ziko na mundu labo umwa pandwa ya nyumba nduku no wotungawa paisu maisha mabikie ni momo muno ni medie medimona kilo tangama na maisha kama idimo na lita taia na ndubakenya ni manoiye kitumine ke Manzo ni waumia weta nokola kuyene ndhile mbetani ya ukamba kwa sakula kwa wingi ni kanakosa kwa ndongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka usakwa nini mwenene ukite wa 2027 nundo wanga iluwe jia na zano tuwenge iye lelo nundo weta wa Raila nine zikulinga na nondo Kalonzo na Ruto na Uhuru mamwete izekura kwa njanya emo wala sumbe wano nuhu iya kisababa na ya tuangete nzeu maito nitu leo kuna kula mundu la miaka 18 lo ufikie miaka 18 osa kipande kula siaka kuandikizia embabo uandikizia kula nando milioni moja mainaye kuna kula ni wo
nundu mana saizi ando ala maungamite wethe aba imundu wobu yo milioni monza na alama na thatete na wanundu mabera kati ya kula na wazebinda yabika muyupo na kula nundu teila yako ungamia mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka taazimio na tawai nitu likalika Kenya yonda nituthiuka kila bandu tukwete mheshimiwa Kalonzo tuoko na kamba membesa na kamba na inge tuyandikithite kula neza ya milioni na mwathonu aba yake imani mana pia maitete hino malakibwa na ila vya disababa kwa ude na ndo ingi muno Kenya onda meko na kutu support na ni patia ngewe switu heba hiki onda kindoni. Uneni wake Senator Manzo ni wakwatwa unimo yumbe wa kiliombunge Tayata Robert Guibasil na ulawa weta kanave na vata wa chama cha ODM kukwatwa Kalonzo usakwanini osu ni kwitha Kalonzo ethitwa aikwata Raila mbau mavinda atatoyu palatu wendete ni mwezi itugite kwatha pale vinda ingi mukamba wina mwana museo taraundi ino na ibongo mukulia mundu ethata kuna kura kanote na kura cia tangazo oza kura nuno dokuniye Kalonzo kura the president wa republic ino ya Kenya kana muyaziata no mwenda Kalonzo president wa ndino tabule bongo kulia commissioner Mutulu ODM tungamite namo 3 times ona ndio nindi mundu akulia nzaluo sio ngamela itu Kalonzo atatondo Yesu watatiwe ni satani ai kigamitiani nao mezia ai mokelanelia zo mundu enibeje kwenibya kowe nuwa ele kuema kukuno okura kana aga mokwado kuoko dailo kwada kuoko kuti yetu ya Raila amu support tuemuya onagea sieti a support 3 times na mundu la wino uwezo wa kumya Kenya ole vikite ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka Kenya ni kwenda mundu na integrity. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Itina wa Mtongoi waka kuma kaunti ya Kitui Kitali ya Irene Kasalo kumya mwamulo wa Ilasia na Ilesia yetu ikwisililwa kwithiwa inaitabiswene andu mamusie kuma utuini wa Ilusia ula wikanga Kitui ta itheo isi waboswani ofisi wake vamwe na ula wa kutetea sini wa kusovia siana wa etimboni kana wa timboni ula wi hathiko yanga likonesia ekutha Kasalo wawetie siana isu ni siailete kuvetwa musini usu na kutoa wa vandu itona ukwata usovio mautao na kukwata kisomo ivindani maofisa mavolisi maende yese ukunikili wa siko isu siana isu ni vamwe na mwetu ulawi na miaka 11 na muinae wa ukuu wa miaka na analivoti yake mwandikitwa Mauvoo kumaku ya kaunti ya Kitui Onesmus Talo. Siana Ilesia 8 na Ilesia ni wena ikwisula kwithini tabisani andu mamusi wone siasa kuova sweti na muyumba kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasalo kutambuka musini usu na kwenda ivetango kuma musini usu na wakani kwa toso vyo na masomo Kasalo nuna wetie kuma na mathina ala mevwilite musi usu vya na vata wa siana isu ikwa toso vyo nza wa musi usu walau na wetie no kuungamia ngalama siasa skulu na kuyo mondo ofisi wake na ula wa kutetea siana motomono wa tambuka musini usu na kuoza siana Ilesia 8 bala mwitu mwana ulo na mini na kuteleka na wino kwa miaka 11 na mwinae wa kwa miaka nyanya na kiyo chini kinabikiye mheshimiwa Irene Kasalo na iyo no thokie mususu aikanga na athana kunenga ne support undu batonyeka ne kana siana isu ikwate yaki yacio na suo kwisila obisini wa siana ni wa nduma ni kana nuke na gikishe kana siana isu ni siata wa children's home ni kana withini sia kwata usuvio la wailete mia ikiatiwa na nikana ndo alama neka kikochu makuwe sheria siana hivi siatoa musini wa kusuvia siana wa timbono ula wikutha Mwangeni kilomita 10 kuma sokoni wa Mwangeni vala siathokwa na kwena na mwene kivila wa Gaf kaunti ya Kitui kitapita na wetekana ofisi ndongo ya kava kaunti ya Kitui no kwenda na kusukumia aki ya siana hivi no kana ikwatikane Irene ni umise witano wake asia osiana siende na kuikala kula siatwa wosu vioni no kumya witano kwa serikali kana ndo alama kwatie ndeto isu maumya ukunikiliula wa haki na mikana siana isu ikwate haki yo nundu no newie kindu cha mukita na tandongo yaka no wimisi okanyo
kwa andu onthe ala makwisa kuthauka na mwana either ni wa mundu muka kana ni wa mundu ume ni yao ikamatia. Mwitula wina kwa miaka 15 na wine ya 3 na keino wende na kumanzwa bandu va kutoa kumana na hali yake ya oyu vala maofisa ma kusuvia ciana moto ni maweta ni makumanda vala kutoa no kana kavikia na kwithia na evinda ivuthu kavindani ka wetelete kutetheka ile ni siamba kukwata mwanya usuvio kwisila visini wa children's home mutomo na ila ingi siatia laili no siende na kumanzwa bandu basio vala itonya kuthi kwikala na sio sikaendea na kusuviwa na siathi pausi athi Irene no nathaniwa na kuisupport na kisomo na maundu angi maingi. Inya wa ciana ithi Grace Mutinda na watungia muvyandongo ya kava kaunti ya Kitui nondo wa kutambuka musini usu na kuasa matambia mametuki ma kuavosia 8 make na kumatunga maskulu kuendea na masomo. Iyo nathokewe ni Dr. Irene Kasalo na MCA Aikanga manokite kumana kiko kino kinethiwe ba musi cha ciana ciakwa ile na vukitwe na andu ma musi na moka ni manathanie ciana ni makosa ciana maitwa usuvioni na ciana cisoma na suo ciana ni cioswa na ni ciatwa usuvioni ukunikiliwende na kuatiwa uvitila ofisini wa ciana wa mutomo nimosa ciana ile na ile nicio ciatua ciende na kumanzwa pala sifa na tunga muvia kwa Irene na MCA kwa kuiwa kio chakwa na ciana cia wasithirumiwa sililwa elima kiko kinala ni andu ma musino mende na kusiwa kiseseni cha polisi cha motomo kunikilimbeange wetwa iswa tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ende muvee mwana mundu Onesmus Chalo tuikwatia kana yetu asuni mekwethi wa maikwata aki na utethio ulawa ilite tuisonga na mbetu kunikile Mauvoo kuma kauntini ya Makueni ya Seina sovei masiana nimekwendeka malulumelie metuo ya siana oyu siodhi umone mukuve kana midtamu uwanenwa ni mwene kivila wangwataniyo ya kutetea mavata maalimu ya natu vonge wa kibwezi na makendo na ulani Christopher Kitua vala wenda asiku ikivya ni mati mikalile ya siana sio oyusi vingani ekuveliwa tia Keken Mulinge. Ainena na andikima Mauvoo Kitwani wenda siku sa kivolocha kusiesia maniwa moka vinani kake mesiene kwa udhio mwa mukuvu otondo alimu maneka ka vinani kala maniwa ama na eskulu. Isi nzikayonesia kuwekidha maniwa ama inelicha metuone miathe. Allow me to take this early opportunity. Tanzania ya kuwekidha kikitoi kulia siku ikidha maniwa maine kalama na meo na ondua kuika kila ivinda. Na inge kumata kuisiena na metuo imiathe tautume wanda wasia kumila. Uni ngukule vindani siana siendi MCSA mwikala mwengu no na kukuya na siana sienu umwana na siana sienu mwisisia performance ondo mekite mbimba mutene lama neki na mwimaye yangewa na muno maikala musi neka natutea luka uzendwa nitwendwa twene vinde sio nondo ita mwendwa yengu wenda twatia la chuma umwe neka natupinge na siana ndashukite mathauni ma kusemba mathauni ma basketball na madhao ni mandrama na nosio isiano kendo anesia vika nganoka mbea drama. In fact drama ya mbea matuko 5 mpaka matuko 8 kwa county level aguma bwetamba tabaka baka national na madhao na mamatende ungu lasia neka nao sendwa secondary and primary ni maalukana kuendana madhao Valaya ndea kukwata mbo wala nyomoa kisomo wa CBC kwa kilawa wetataukuwa kamanio kwena na inengo sio Kito wenda siku kwa tambu inengo siya maniwa mwaka vinane kake mesiene na kutete siya kosiemea. Mara wane masio monondo drama ya line indi tue iti supporti mutala wa CBC nondo talent ya kana ikonekana ona kusemba tawiyo kwa unenda kule alimutu aluka pige biti monondo nwa madhau ni man drama madhau ni ma kusemba pamwe na madhau ni ma mibela that is basketball and cross country ila indeni wa JSS ou tuiwa mwe mwingi muno no JSS kitu ali mu primary faita lakini ndio joto anena ata nat JSS heritage ndio primary domicile ndo tukuona uchangamufu wa watoto na talents ila mende to mena sio na kwendo yetengwa mea ni nondo on grade 9 we are ready prepared for it and we support it in total
ni kwindi tukwina mikusanyo mingi muno nthini wa chama cha KUPPET na NAT yulu wa JS kana junior secondary ya Elothiba. Kindu kini cha thelile na andu molo nondu chambe kana ila president wa party ya sobi ni musumbe kusela professor munavo maoni ni momba ni weni kila party na ila party nda involved na maasha categorically kana JS ya Elothiba nthini wa primary kuma grade 7 grade 8 grade 9 na po sindu na samba za wako metandao ni chobongo kwa itu kana grade 9 ni Elothiba secondary. It's not possible. Secondary, forget about it because that is a game gone. Na baiki ndukizo kwende no president wake pati ikabukuma na andwange mayambe ya kuzela kunze ya chanzangili mamose kitonekana metele senior secondary Mauvoo grade 9 madi 10. Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kuma kaunti ya Kitui vala serikali ya kaunti ya Kitui ni kukulu elikilile kati na kutethesya enende na aimi ikundi kana manguthu ya mivilani alama toya siani mayo kithekani cha Kanyonyo kila kinthini wa Kitui rural 90 mainena na Mutongo TV ya nimeweta kana imande kwithiwa mainyama uo munoni aithima indo na alama weta tamaumite kaunti ya Masaku na alama ingi indo miundani yo kila meweta kana nikietete ukuno munene nthini wa Ngethayo livo chumbani twenginiwe mwandiki wa Mauvoo kuma kuya kaunti ya Kitui Onesmus Talo. Nguthia aimima mevelane lama twaisia wimi kithekani cha Kanyonyo kila kikitwirulo kwa kavinda kangi ni maweta na maendeena kunyamawe ni aithima indo kuma kaunti ni mutu ya Masako alama kuithia kithekani kiu aimiane maweta kuma na Ngetha mbingi alama kwatie ni maendeena kutala wasi vindani maendesi kwa ketha Ngethayo vala kilungu kinene cha Ngethayo kithitwe kiithia ni aithi asuma indo kithekani kiu na ni wakuma ba mvilani ni maku wimi wanye ni wa malengiano na melon Nimonima na kama ndo ngine sababu wetu tambuleti nyenuki tekuzwa ni mboleli katika wimi ni tawo gimanza liupa la wakati ngumya ni mite malenge ngembe sia nyeno ina nito ngitia onetele mbua oila ngi ukite witu ni kwethigwa na ndu ba Masaku na munene witu patile ola mumbunga witu okato tete aro kiara to ona nya jazi atwi twimboleli twikukite kani tukwikata tuvu andu na hitu tuikata tuita kuima Yumeenda serikali ya kaunti ya Kitui kusela muvya wawe mimetane na aithi ana alama watatama kitau kinene kuo kwa kwithia liuo wanangitu kwa kiwango kinene na kutumwa matungwa nzaane vala maweta Ngethayo ni ele kunengwa sese wa kuyana ni serikali tono mukudia ethero tona oke kuona kwimi ula kwimite ege kwazia no kutwingizia kati nundu ta ng'ombe ta izu cio twithisia twina sala nene muno ya twaithizwa katika miundani yetu Ndiye kwanza musiku katika Kitui county south iko thina na tuiso la ya miolio ndiye tuithwa tujumia leo kuona ndo leo la twina guo yutu ino leo kutosha ingene maweta moyumba wa Kitui rolo na lama tula mote kwa kwithiana na ngania lingilie kwi aithi maindo kwithia kithekane kiu na weta kana ni motu iso mionda yoni aithi asu na matame mametokene maile kuoswa katika aimima muvelani we mumbunge wetu kwazia twemboli na onenge andu ma Masaku maigi miunda yitu na itu ona kuku itu twikwata molio kaiki ndu kwata sisiokea onga kwesi kwa bonza na keusiani wetu mukuli aike twita mboli nundu ithu twikwenda molio twenda kuima nundu ruto ona iche tuime na ithu tutatita binya tuime ikando lunginza kuku itu twikwenda boa molio bora tuime ku twekana na itu tuime amu maweta kwithia mekala kithekani kiu maithitu mekwata liuo tele kuma kula kwi serikali na ini asala nene ila meutala wasio mayana ngwa Ngethayo ni aithima indo aimia menda serikali ya kaunti ya Kitui metane no nyamasio ume ukwata kuma kwi aithi asuma indo kithekani kiu twikulia serikali eto sisi weze kwithia aimia alama kunja indo kuma kaunti ya Masaku mekuga kwithia liuito ku ni maasiswa maeke kunja indo kuno ni kana liuito zo weke ututethie na wetethia Kenya yonze na Kitui Dilivo Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Talo Nende livotisia ke Onesmus Talo kuma kaunti ya Kitui twandini wa uthiumo wito wa mbe tuicokethia twithiwa na Mauvoo angi kauta ala tukumbanisye ikala mitamboni
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na otumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. No withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamiseni gari hapa tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu ingine wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo. Magavana amenda amevia ya serikali nene na ila ithukuma wiawi ungu wa serikali sia mituoko. Ilovia siayo inewe serikali sia kaunti kwatiania na nzama ya magavana ni kana vena kimanza ta shilingi bilioni maana ele miongo tuna ile ila sibadhitwe mevia ya serikali nene na uthukumi wayo we katika serikali sia kaunti. Matongowe ni gavana wa Wajir na Ulani Abdullahi Hamed ni matula muti serikali ya kati ingi kwa kila meweta kana yende kwithiwa ikwati ilovia sia kaunti ona kwithiwa serikali ya Kenya Kwanza ni athanite kukwata mbao serikali sia metio kwa hivyo tiumbani tuniwanji na muse. Gavana anamevikete mbao wa komiti ya mbunge nene ya maundu ma budget matongoni munini wa mwene kivela nzamani nene ya magavana na olani gavana wa kaunti ya Wajir Abdullahi Ahmed ni maende na kuthingilili ya serikali si akaunti kuvadhiwa shilingi bilioni maana ana na miongo 5 maime tulamuti serikali nene kwa kila makuwatakana ni yedhi eto hivi nye ilovia kwa serikali si akaunti ondo ulama kuwatakana serikali nene njuu kwa atambao serikali si ametiuko. We feel that it's actually going to impede service delivery. A lot of the counties are already struggling with their development to recurrent ratio. It's going to make it worse. And we honestly feel that given the absolute increase in the overall revenue at 376 billion, it is not equitable. It is not fair to give counties an increase of 5.7 billion shillings. Gavana wa Nandi Stephen Sang nuku watakana livoti leo mwisoni komiti ya maundu mauvundi ya serikali nene na ilasi ya kaunti me ile mevitu ni wananisia uo wakana serikali nene ni kuwamani kuongela serikali si ya kaunti ilovia ondula kuwatakana kuongela kwa ilovia ini kutoanya kuungamia udhukumiwa maundu maa uiti uimi na kisoma cha siana nini kana ECDE. The IGRTC, the Governmental Relations Technical Committee, did an assessment. And in their draft report that was presented to the council, it identified that under the current constitutional dispensation,
there are functions that were devolved to counties that are still being held by either government ministries, regional authorities, or parastatals. When they costed, they came up with a figure in their draft report of 262 billion, being the cost of the functions that are being done by national government agencies, authorities, and ministries that should have gone to counties. If we were to be very honest as a country today, maybe that is where we need to start. Because if you look at that figure, it would sort out the difficulty that we are having and the discussions that we are having today. Wanawivu gavana Tharaka-Nithi Muthomi Njuki na ula ungamite maundu ma uiti nthini wa nzama ii ya magavana nukuatekanave na wailu wa ilovia ile ivadhietwa maundu ma uiti serikali nenene kutilwa shilingi bilioni 500 na kulechwa kwa serikali sia county. All the 47 counties of Kenya, their total budget is 110 billion for the 47 counties for health. The ministry, on the other hand, this year is retaining 147 billion at MOH, which is way above all the 47 counties combined. And remember, the only hospital facilities that are under the national government is about 6, which is level 5. And I think Mathari Hospital. All the other facilities in Kenya under the county government to provide the personnel, to provide medicine, to provide equipment, to provide everything else. And therefore we are asking if you look into the details of the budget of the ministry, it will be possible for you to see what can be cutted away to the county governments. Yuma gavana ane makuli thukumi ula wanetu kwa serikali nena ila sia county ilovia hivi kiekonengwa kwa serikali sia metu yukoneka na kutoisia uthukumi u kwa withianu. Dindi Nyoro na ula ni mwaneki vilo wa komiti ya mbunge nene ya maundu ma usevyo wa budget nukuatakana serikali ndina rasilimali sia kukwata ilovia sia kuana na ila itonya kuongelo kwa serikali sia county awatakanave na vata wa magavana kuidhwa na umetu na kuitikilana na ilovia ila makuvadhiwa. So the reason why we have taken a strategy of not being too ambitious in terms of budgeting for national government is because we don't want to be rosy in terms of figures, but then fall short when it comes to implementation. The monies we expect are the monies we collect as taxes, the monies we borrow, and the monies we receive as grants and A&A. There is no other money. So, and I'm saying this because the whole of this week, we have had 20 meetings with departmental committees. And every chairman who sat here, I found none telling us, please, you gave us more money, please cut. Everyone, you have given us very little money. It's not actually us because the proposal we are debating has come from the National Treasury. But that is just to show there is the will to serve across, but then there is a constraint, which is resources. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo nita wa Angelina Mose. Ndi musesa mwendo suni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo indi ngaliko ningia studio nutho iko tene WINAKE MC Bob ndini wa kilungu cha kwambata na indi muthenyani wa muthi bandi ila twinayo yeta wa Nyunzu Boys Band yake Basil ikala mitamboni wende kutani ya nyeni ta wa masi wa KITAKA na tiwa nesa ula onengelia Mauvoo kwanzia meko ni Sharon Dinda.